Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena morago ga gore mekgatlo ya leago e rulaganye megwanto ya motlalanaga kgatlhanong le go kgaotšwa ga kabo ya mohlagase le gore na le bona se se ka tliša tharollo. Nna ke re mohwanto o wa mekgatlo o ka re o tlo thuša ka gore rena batho e re lla re no lla rena setšhaba re no lla mara re thuše ka selo ka taba tša motlakase motlhomo lentswe la bona le ka utlwala ka gore bona ke mekgatlo at least bona ke ba bagolonyana motlhomo ba ka re thuše ka taba tša motlakase a wape motlakase o wa re go batša gore a re sa kgona le ha motho o sa kgothaletse di-strike ka gore di-strike tsona ka botsona di etsa gore go be le tshenye e nngwe e neng e sa hlokagale mme empaneneng ga ona se setšhaba se ka se etsang ga e le gore dinto ga di tsamaye hantle. Ka nnete maAfrika Borwa ka moka ga re thabele go kgaoga ga mohlagase le koketšo ya ditheko tša ona gobaneng ka moka ga tšona di ama ikonomi. Baetapele ba mmušo ke neng ba re tshepiša go tla ka tharollo e fela go nko yeo e tšwa go lemila o ka re ba ka ba le maikemišetšo ke tshwenyegile kudu ka bokamoso bja naga ye.